apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na! Mangibabay na talaga na dyan, Daryaw. Masursurunak amang kitkita ken Juana. Wala nga rin tata. Rumwarti sana na saya tagalad na dayjay no mabartak. Iswa na say-saya at langin no agawitan. Amangan no jak malapdan ti bagay ket ay na madiswak day taataaw. Podno day tatata. Yun na makapasuron. Imbag kumamit no saan nga ije kasaran ti pagaramidan na ti kasjay. Isumot ng tibida ije salunan. Mangibabay na talaga. Ay, mamunawan tula day jay. Mamunawan to di nanto malagi pinararamid na tata. Ibaganan to manay na nag-araramid tayo iti istorya. Ay na, nasayata na sabat kayo dito yung kalsada, nana. No mabalin ko makabagbaga nyo man ni Daryaw. Apay, adda ka di manan inaramid na akalukwan. Wow, mga babayin. Tunggal ka da okasyon. Agaramid iti kalukwan. Apay, di yu amaw, ngagwalwala manayin. Kano nagwalay di kasaran di na minsan arabiyay. Anya? Tunggal mabartaak. Sa balik ti ugali na nana. Agwala. Kun may isa. Nakauyaw, nukas diyan nakainaom. Anya? Kasta ka day, malabay siyak ti makamukan kwa na. Ungtak day jay. Nagyamanak nana. Apay, Daryaw, anya man ang tinararamid mo ijay kasaran idi na minsan arabay, Anya kamutan, kanayon kumot nga ibagakan ka, at tunggal adda okasyon, saan ka ko mga uminom iti kastaunay, nga may nakababain day taugalim no kasjay amabartag ka. Anya? Naku nadapay anak ka uyaw ka kanaw. Sige aguyuyaw ka. Inton kwanta maamuan dati sekretaw may saus, jaklamaw Daryaw. Ay nawaw, ni nanang may sumardeng kayo man. Saan man aday taman ng tibagbagayaw? Ang mga no ada makangag. No kasta nga raw, saan ka nauyaw iti padam ataaw? Iti kasta, uray maamuan dati sekretaw, saan da kanto akat katawan? Siga maganti masabat kaw, manong randay. Siguro, sarong karam man ng armam ababayan niya. Woy, mapanak ijayan da Maria. Apa sigurado ka nga klunan na ka ni Maria iti kasta alangam? Anya? Numapan ka agaram, Agpurma ka mata. Nagbadoy ka. Anya? Ay unay ka mata ngagsasaw si Daryaw. Talagang awan kabutang mo niya. Awan na talaga manong randay. No daman kabutang kaw. Makitak lang iti tagtagainap kaw. Anya? Naglastog ka mata. Ay nanang, saan laeng adwawin no talo a tao, ti mangidandanong kanyak iti saan anasaya at ngararamidan ni Daryaw. Dayta nga raw anak kaw. Nasabat ko ni Tata Bursyo itay. Ibagbaga na ti inararamid ni Daryaw di kasaran idi na minsan nga aldaw. Mangibabain at talaga day di alalaki. Hay, saanak magtanagliway amang palpalagip ken kuana. Ngam, jakam mo, nudeng-denggen na nga tati ibagbaga. Pasig a pinapalangkwad ti araramiden na. Anya nga tamat ti rupa na nung maamuan ti tattao ti ilimlimod na. Ay makaamo matan na. Awan nga minti makaamo aputso ni Daryaw kat. Mapunuanak lang iti dadya kapsat ko. Siyak a mismo ti mangiwaragawag iti kadwan.
Tapno mapadasan na mo, ti mapabainan, iti maminsan. Maria, napimpintas ti biag mo iti sidong ko no siyang tipilyam. Ngamin, adamin kanyak tinasaya at agalad, ti lalaki. Wapo amat, unasing putak. Anya, kano pa'y anagbalin anasing pati sangar akas kan ka? Ay, no day jay aran di ti pakiasawa. Asus, tong palbiag pagpabawiyam. Ay na, nabartag ka manin ako na akon. Kasano ko maamamati ak kadagiti ibagbagam? Katunggal umay ka sumarungkar dito'y balay, nakainom ka may. Awan na po utak nga imay ka saan ka nabartag. Siguro, awan turod mo no saan ka nakainom, anya. Anya? No sumaruno nga umay ka, jay saan ka kumamot ang nakainom Iti kasta, limpyo ka akasarsarita. Hal! Ruwar kayo kami na makabal kanya! Hal! Ay no, ni Dario mananda jag pukpukaw. Makaistorbo iti karuban no kas laeng. Uwan nga rod, Lolo. Di mo't lamabainan. Ay, awan na talaga ti kabuteng. Dahil ta lalaki basta nakainaw. Ay! Imay dayjay itay dito'y balay. Ngamjak man inkan kan. Awan mo't ngamin serserbi na kasarsarita. Tunggal umay, nakainom. Siguro, napanmanen iminom itay naggapu dito'y. Ay, pangasim apok. Saan mo asungsong batan day ta adaryaw, Ay, nakakaasi ka, no bilang laang. Ay, wala, Lolo. Talaga ay jak magustuhan ti ugali na. Nasaya at nakariingkan si Dario. Manang Ellen. Imayak dito'y balay, takayat ka akasarita. May papaniti anya. Aminan akaruba kat agreklamo kontra king ka. Ngamen, di ta pa nagpukapukaw mo no kas di mabartek ka. Ha? Apay, di ka mabaeng? Pangaasim kumamot No uminom ka, dito'y laangan balay. Iti kasta, no di mon kabaalan, iturog mon. Saan kat aday ta mapan ka agpukapukaw. Inton kwan, tinutupan da kakat nga raod. Ay na, awan makabal kanyak manang. Dakkel ti pamagik. Iso akabuteng dak, dagiti tatao. Anya, day ta kinadakkel ti bagem ti ipanpan nakkelmaw. Kasta ka day. Dakkel nga agpaiso day ta bagem. Ngam, putso ka mait. Ay, manang Ellen, nangiwat mo man. Ang mga nod na makangagkan ka. No awan sa bali nga ibagam, pumaon ka man. Anya? Sumardeng mat nga rod ni Dario no kas nga ibagak nga putso. Ay, katuan makapungtot pa'y no kasjay ti maibaga. Ay, nakalaslastog a lalaki. Inlaklakay na mo nga rod ti kinasupot na. Ha? Kat no takrot mo't nga may nagpakugit idi ubain. Aging ga nagtawunan iti dusay. Ay kat mabainan nga aging gaita. Jaklaan mo no anya ti makunana no maamuan ti kaduan ti maipapan iti dayta. Bareng ano makisayan ti kinalastog na. Nay, anya ngay dita ipikpikat mo dita waiting shed, tatabor siyaw. Kwa. Imbaon na ngamin dyan, nakaw. Nga umay ko ipigkat dagitaoy. Pakamaw nga dama ngay alibri ako gayt iji barangay hall inton sa Badaw. Kasta ka day. Numabalin la kumamakugit matilakay. Ibaon ko kumama ni Dario. Anya? Ni Dario kunam? Elen? Ha? Ay, pasensya kayong tata kung kunakla jay. Ay, kaya mo asawan. Support ni Dario. Naglastog to pa'y dayjay nga ading mo Elen. Kinapudno na. Saan pa'y tata? Idi ubing kami. Mabutang. Nga uray kastaunay ti panang pilit day di amamay. Isong aging gaita. Saan pa'y anakugit? Ay salbag. Naglastog a tao.
Nagdakkelan ti bagina, ang hahaw, supot mo gayam. Anya? Ni Daryaw? Supaut, tata? Wan randay, mismo ani ilin akabsat na tinakaibaga kanya. Ah? Kasto na tilastog na tunggal na kainom. Kunam lano kabaylan namin na tao. Ngimtakro magayam ngagpakugait. Salit kay day. Ay nawaw. Masabat kula day jay tay bagakman. Agam, oy randi di may bagbaga siya tinang ibagakang kaabarok. Uwin tata, di ka kadi madanagan. Kapag isaw, adalibre ako git inton sa badaw. Ay, mapan ko maday jay. No di na pa ilakak pagkakatawan jay. Talaklakayan nga agpakugait. Gusto laeng. Barang itidayta na amuan tayaw. Kemaksayan may tikinalastog ta. Hoy, Daryaw! Si kamo nga ti masabat ka. Nay, kasla nakatumar ka man na. Aha. Makikita lang arutan nga. Diwart. Nay, tambagan pa lang na nakainom ha. Kaya mo sa akin dito ko ha. Anya? Oh, nagpaisaw ka man lang. Umay kay ta kanyak. Ada pa pananta. Agkuyog naman. Sa dinaw. Kinusabad do ita. Isak, kuyugak na ito anak kaw. Ama pan agpakugit iji barangay hall. Saan pa yan nakugit kahit? Ken oray si ka. Saan ka pa yan nakugit? Sana ya? Anya? Wen, alaki din. Sungbatam ti saludsod ko. Saan kinwen lang ti sungbat mo Daryaw? Apa yan naguli makamait? Naglastog kay tayo ngagsasaw. Ngayon no sa dino ti papanan nyo. Agawid na ron. Nay, makadlawa ka. Itaman pa nga da ka lang dito unag ti balay Daryaw. Ha? At dagpakasar iji abagatan ita, saan ka day? Apay, saan ka kadi amapan? Ay, kuha na nang. Mapanak ang inton rabi eh. Ng pang-aasim tanong na kainom kan, agawid kan. Saan kat aday tay mapan ka manen ijay tenga, asumanala ka manen, nakababay. Sana na nang. Di kagdanag. Ang balbaliw ako. Nasaya at no kasta. Ang mamati aktula nga no inaramid maun. Saan laeng agpatingga iti saaw? Nay, itaman pa nga da ka dito yung nagpapaigi Daryaw. Nagado balasa nga nakatugaw iti salunan nay. Kita ma, gundaway maun. Ha? Tunggaladag kasar si katibida. Ita, di ka matagtagarain. Wano, malagip mo din bagakin kay di na minsan na nagsabat ha. Nabartag kay di bagakin ka kahit. Amo ko malagip mo. Ay, sige. Agawid akong manong randay. Ay, makaturo-turo ka kami ng kahit. Isungawan ganas ko makisala. Anya? Sige Panawan kayo pay. Nay, damat itay ni Dario nakita. Ang awamutan. Nag-away din na, tata. Ha? Ay, apay ngay. Sigurado di na kaya tayo dyan makantsawan. Iso, nag-away din. Anya? Saan lang adatati makamaw iti palimid na, tata. Nagadaw. Kastaya. Ha? Nasaya nga ron na. Barang isudaytan, ti pagbalbaliwan na ni Dario. Apay nga muda mutayin. Nasa anak pa yan nagkugit. Ay, asino nga tatin nakaibaga? Nay, apay ang nagawid ka matadagaw sa nakaw. Itaman pa, asan ka nagpatnag ijay kasaran? Agpudno kayo man nanang.
Apay nga dumatan ti makamoy ti palimod ka. Imbagayon sa may. Ha? Ay, saan? Saan anak ko? Apay anak ko namday ta? Kaya no isumutan ti bagbaga dagiti amin na masabat ko. Sapay ikan tiyawda. Anya, ay katanusam taday tamo ti pudnaw. Anya, gapo iti day ta. Jakon makasango dagiti gagayim ko. Ay na, husto lang anaamuan ti kaadwan. Tapno malikli ka munday ta kinamamartek mau. Ha? Makadlawak alolo. Kasla nabayagan nga awan nang nangagtayo apok kaw tinabarta. Ay, talaga nga awa din na po. Tambabainan ni Daryaw nga uminom iti arak iti tersina. Uminom siguro ang medyo nagtibalay da. Ha? Kaya't yung asawan. Nagbalbaliwan ni Dario? Ewan, nagbalbaliwan. Gapaw ta nagwarasan dito lugar tayaw asopot tayo siya Daryaw. Anya? Ni Dario? Supot? Ewan, pudnuday ta. Ay nawaw. Nagdakkelan abagi. Naglastog no mabartak. Ngam takrot mat gayam. Ewan, pudnutan ako na mapaw. Iso husto lang nga nagwaras da ita damag. Iso mo ilagayam ti makapagbaliw kan ko ana. Masabat ko la dayjay. Kantsawak. Ay. Di ka gararamid apaw. Ang mga no maasar ka ay. Anya ti maramid na ken ka. Sapay naglaka ka no makapungpung tot. Nukas di nga ibagada Supot! Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Dario. Ha? Ay, Maria. Kasla maikaw ak makakita kan ka ita Ha? Ngamin, tunggal makita ka. Nakainom ka. Kwa? Siguro, mabain kan arumwar amapan uminom anya. Anya? Api ngamin asaan ka anapan ije barangay hall idi napalabas a Sabado. Adda libre Ay, sige. Labsan ka pa. Inakon, Maria! Anya. Salbag iti kastoy. Woo! Salbag! Ay, Dario anak ka. Nakainom ka may. Apoy nga na. Di na pinilit din yan. Nagpakugit nga eh. Babay na kailangan rin. Kadagiti tataw. Anya. Ayos mo eh. Uray ni Maria nga rarmay. Amunan ti palimad ko nanang. Anya. Awanan ti isa lang ko arupa kadagiti gagayam mo ko. Ay kat nasaya at kit di atan amwanda. Makitak tinagbaliwam ita anak ka. Matataukan dito'y balay. Iday, oray nga tirabe ay pumanaw kalata. No amukla kumaaday tagayam ti makapagbaliw kan ka. Idi kumapay laeng nga imbaga kadagiti tao asupot ka. Anya? Uy, hindi na nang may... Kahit pudno ba? Siguro, no saan pa'y nga amo ti tao akasta ka asupot ka. Gusto na nanang, gusto. Ulit-ulitan niya, mate. Anya? Nagmayat mo tanda ito'y abulong ti parya. Nagalaan nyo nanang. Ha? Kat numula ni ading mo Dario day ta anak kaw. Anya, mula ni Dario nanang? Wen anak kaw. Ngamain manipod saanin nga umin-inom. Ijay latan bangkag na ti kanayon apapanan na. Anya? Isa husto laeng anay bagam idikin ni Borsya ti may papanken kwan. Kitaom, nagdakil ti nagbaliwan na itan. Nasaya at nukasta nanang. Kat sa dinungar nga ti ayan na ita. Adaklang mo dito ay manang ilain. Apay aya? Ha? Ay, si kagayam ti nangibaga kani Tata Borsyo ti may papankanyak manang. Ay, wen, siyak ti nakaibaga asupot ka. Angam di yo kumamit sang kadagulitin Huston. Huston ta makita mi matan ti nagbaliwam. Isu na laeng ta oray nagbalbaliw kan. Di na kamaaklon ti babaeng ar-armem.
Mababay nak, sang kadagol lityo pay laang may. Sumardeng kan manang. Nuawan may bagam, agawid ka kidin. Ay nawaw! Di ka agbalin analastog, no ultimo kugit, kaya't kabuteng mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.